Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas bimbingan Tuhan di hidup kami. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Imamat 18. Ajarlah kami agar kami mengerti isi firman-Mu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Persadaan kula si ilarang, ikatakan Tuhan man Musa, gelah ipesehna man bangsa Israel bagenda. Aku kap Tuhan di batandu, ulah ikut-ikut perbahanan bangsa Mesir, ingandu tading marenda. Entah pe perbahanan bangsa Kanaan, kuja kam kubaba genduari. Ikutkanlah pedah-pedahku, dalankanlah perintah-perintahku. Aku kap Tuhan di batandu. Ikutkanlah pedah-pedah ras perintah-perintah si kubrekan man bandu. Adi bagai perbahanandu tentu selamat geluhdu. Aku kap Tuhan. Ibrekan Tuhan peraturan-peraturan enda. Ula kam ersada kula ras keluargandu. Ula ijuru kendu bapandu alukam ersada kula ras nandendu. Ula ijuru kendu nandendu jine. Ula ijuru kendu bapandu alukam ersada kula ras ndeharana si deban. Ula kam ersada kula ras turangdu. Entah pe ras turangdu si ibaba nandengudandu. Subuh ia ipebelin sada rumah ras kam entah lang. Ula kam ersada kula ras kempundu si diberu. Sabab juruken dirindu jine. Ula kam ersada kula ras turangdu sada bapa pedauh nande. Sebab ia pe turangdu kap. Ula kam ersada kula ras bibindu. Subuh ia turang bapandu entah senina nandendu. Ula kam ersada kula ras ndehara senina bapandu. Sabab ia pe nandendu kap. Ula kam ersada kula ras ndehara anandu. Entah ras ndehara seninandu. Ula kam ersada kula ras anak. Entah kempu diberu si enggo kam ersada kula ras. Banci jadi lid hubungan darahna ras kam. Janah si perbahanan sila tengka. Ula poindu senina ndeharandu jadi tambah ndeharandu. Adi ndeharandu geluh denga. Ula kam ersada kula ras diberu si sangana nguda bulanna. Sebab ia lah bersih rikutkan aturan agama. Ula kam ersada kula ras diberu kala. Sebab erbahanca kam lah bersih. Ula sada pe endeskan anak-anakndu guna ipersembahkan man dewa molek. Sabab perbahanan si bagen jurukan man gelar di bata Tuhan Ula lid dilaki ersada kula ras dilaki. Ciga ate dibata si bage. Ula lid dilaki entah diberu ersada kula ras asuh-asuhan. Sabab perbahanan sila tengka seh kelmelketna. Ula ipemelketndu bandu alu perbahanan sila bersih enda. Sabab bageme perbahanan kalak perbegu si erbahanca ialah bersih. Bageme kap perbahanan kalak perbegu si ngiani tanah silit ilebe-lebendu. Janah ia ipelaus Tuhan. Gelah banci kam bengket. Perbahanan kalak erbahanca maka tanah lah bersih. Maka iukum Tuhan tanah jana ibahanna maka iutahkan tanah bangsa si tading ije. Ilako kena krina perbahanan si ciga ate maka negeri lane bersih. Tapi kam laban si bage. Krina kam subuh kala Israel entah pe kala asing. Arus make undang-undang ras perintah Tuhan. Alu bage maka lakam iutahkan tanah bagi iutah kena kala perbegu si nyanisa ope denga kam. Ia tahdu maka ise si ngelakokan apa gia perbahanan si ciga ate lanai ia ikira jadi bangsa di bata. Maka nina Tuhan patuhlah man perintah-perintah Ula usih perbahanan kala si tading i negeri ope denga kam. Ula ipemelketndu bandu alu ngelakokan perbahanan-perbahanan endandai. Aku kap Tuhan di batandu. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang telah kami dengar ya Bapa. Bapa, ajarlah kami agar kami hidup sesuai kehendak Tuhan. Bapa, inilah kami, tuntunlah kami senantiasa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin.